Iako je svijest građana o opasnostima u slučaju vanrednih situacija na većem nivou nego ranije, kako je naglašeno, važno je nastaviti sa edukacijom posebno djece. U tome će pomoći i publikacija Vodič za lokalno stanovništvo u slučaju vanrednih situacija koju radio komandir službe zaštite i spašavanja Zdravko Blečić. Aplikacije su baš ovako dječje, da njima kao najugroženijem dijelu našeg društva da se približimo, a naravno u njima se nalaze i sve smjernice i obaveze, prava, mjere koje su potrebne ne samo za požar, nego i za druge hazarde. Blečić ističe da građani moraju aktivno da učestvuju u svim segmentima rada službe i poštuju preporuke izvodiča. Prva i opšta preporuka je da ne paniče. Znači, ne smijemo paničiti u tim situacijama, nego moramo prije svega pozvati službu zaštite i spašavanja i njene pripadnike na broj 123. Dakle, to je prva i osnovna mjera koju ljudi moraju da urade, a onda do dolaska pripadnika službe koji je u nekom realnom vremenu, odnosno na naš saobraćaj i na situaciju u gradu, pogotovo u nekim časovima popodnevnim, kada je vrlo teško probiti se kroz tu saobraćajnu gužvu, da odrade neke stvari, najosnovnije ako konkretno govorimo o požarima, dakle, da probaju da ugase taj početni požar sa tim protivpožarnim aparatom i s takim priručnim sredstvom koje oni imaju kod sebe. Publikacija je dio projekta Otporna granica, unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe, finansiranog od strane Europske unije, dostupan je svim građanima na sajtu glavnog grada.